कल ग्राहक सम्पर्क प्रतिनिधितर्फ ट्रान्सफर हुँदैछ। नमस्कार म्याम सर। Oh, this. हजुर भन्नुहोस् सर। Oh, so what the services of this net? What to do? हेलो Oh, yes, speaking, ma'am. Sir. भन्नुहोस् समस्या के हो तपाईँको? Oh, so my problem is that, sir, this over net hangs nowadays, sir. What to do, sir? के ओभर ह्याङ नेट भनेको छ त्यो हुँदा? Hang net. When I open the net, that's always disconnected, sir. What to do, sir? सुन्नुहोस् न मजाले नेपालीमा कुरा गर्नुहोस् न है, त्यो अड्की इङ्ग्लिस बोल्नु भन्दा सर नेपालीमा कुरा Oh, गर्नुहोस् no, न है। that's not the matter, dear. That's not the matter. के हो भन्नुहोस् ल भन्नुहोस् समस्या के हो तपाईँको? When I open the net, yes, that's disconnected. What to do, sir? डिस्कनेक्टेड हुन्छ? Oh, disconnected. No, disconnected happens, sir. डिस्कनेक्ट ह्याप्पन? Yes, disconnected happen. What to do, sir? सेटिङ गर्नु भएको छ इन्टरनेट चलिरहेको Why थियो पहिला? Why not? Of course. अनि के भयो त अहिले चलिरहेको छैन? Yes. It is running, but sir, sometimes that breaks, sir. नेटवर्क प्रब्लम हुनसक्छ नि त, नेटवर्क फ्लक्चुएसन भयो हुनसक्छ, नेटवर्क एरियामा आएर ट्राई गर्नुहोस् न। For the downloading of video, what we can do, sir? डाउनलोड गर्ने भने सिकाउने कुरा होइन सर, डाउनलोड गर्नुहोस् न त। Where, डाउनलोडमा sir, जानुहोस्। can I meet you, sir? किन र सर? You will teach me about the setting, no? न त्यो हामीले सिकाउने कुरा होइन है त, तपाईँलाई हामीले सर्भिस दिने भने इन्टरनेटको सर्भिस दिने हो, द्याट्स अल है त। Oh, that's the reason. Okay. हजुर सर। I have Thank been in government school, so my English is not that much good. Okay, sir? होइन ठिकै छ सर, इङ्ग्लिस बोल्न प्रयास गर्नु भएको Why छ, not? किन लर्निङ है त? It is natural worldwide, not sir? यस राइट म्यान राइट। Yeah, that's fine. Why your English is very good, sir. I like it, sir. आई एम नट स्पिकिङ इङ्ग्लिस, म नेपालीमै कुरा गरिरहेको Oh, छु है yes, what, sir? One thing I asked to you, sir. त। Yeah, where have you learned this English, sir? मैले इङ्ग्लिस नै बोलाएको छैन नि है। At first, when you pick up the phone, na? At first, when you pick up the phone, that time you say, "Oh, hello, this customer care center." That's not, no? Right? नट आई एम नट स्पिकिङ, मैले बोले होइन है त त्यो चाहिँ, Oh, हाम्रो आइबिआर हो है त। Computer speak that, na? यस यस। Okay, sir. Okay. My father is English teacher and my grandfather is also English teacher, sir. So I want to become an English teacher. So I speak with you English. Okay, sir? Okay. Best luck. Oh, best of luck. Sir, happy Dasai, sir. Happy Dasai. Same to you. Sir, had you buy a new clothes, sir? No, never. I don't celebrate. I don't celebrate Dasai. I'm Christian. Oh, that's Christian. Otherwise, if you wear the